Mulandaan may tiabu ngawan awang pama manibor ma atau kang chừng semen bu chừng cha ma na ha ja tak ka ngai wi chừng na se im chừng ngo bu asam ra pol kem da atau ba tak to le rak chừng na chigam na meng rak chừng na se pai wan da atau asam ra pol tok to la ne iman ne ji le rak yang se iman ne lan yang ki si yang ki tau chừng na se upai nang bua inok nau ye lak chừng na se inu ipa ni impal de ya ta yang ki si yang ki Impala ada Manipur ma capital ngorang teman Nagaland da Kohima ngop kia ada ba Impal da ya Taiwan da jam no Assam Raipur la na jam no check post ma iman jeng kari lai da check lai iman jeng atha ka thai da in da lai nung nei ngwan da ada ba na ha lam ma liang ke si ya ke tau jeng na sa public land protest na meng yang ada Assam Raipur kem da han cho bai nyung lan ong yang ma ta sat da kem tôi nan yung meng biang sei bu China tam nang hadau hang iman hadau libu hadau ba libu im ching sa ye chi ba libu ba im ching sa ne ye chi ba alo ching lan wa hadau ba nok tan libu nok ta support na meng nga alo ching yo yu pi lan pai yang inok de cham hadau ba protest na meng nga Assam Raipur kem da han so weng lak pai pai yang nyuong lan tàu nói nyuong lan kia tôi nan nyuong meng habu rumah tàu asam la pun kem nyuong meng beng sebu ada tani November 18 ni ha meng beng sebu China tam na tani November ban matat ni mizi phi ma semen bu Dimapur Jammu-Kidima district mangopu ada ba cheng sau song ma yang ni ada ba yang yan ma yuong nya li ngai bu cheng na se yung kadalan yasan siyang ki siyang jam no atau medical team atau ki udah cik laklan pai bua yang wo sawya tayang ki siyang ki hang hiba pusen han bu ye cik ma factories lan chemical han bu kai ya awien na sui heng han bu kai libu atau ba cik lak tena sa sokali bulan pai yang atau yang sawa ya ta yang ki siang ki ada ba yang da test na menga chik na menga sing sample ya ta yang ki si bu ada China tam na November ban mata ni Olive Christian Hospital and Research Center Dimapur ma teman yang former minister Dr. K. Kat Semenpu kata tani karong ni bu yan na yan ta yang ki se ibu ada China tam na siang macam no teman family members men mu tawa inok ta condolence message ang tam nang tani November ban mata ni Nagaland GPs Federation lana meeting ya ha sa Dimapur Jammu-Kidima ma haki iwanda au sandalan au community au cha au tekpa kadalan iman kadada au jauh yu perak jengna sa itam yang ki ada ba meeting da yang boy ada ba GB lan ibu kang bra lan ibu imana ada ba meeting kandak na meng bu ada meeting imana kung wang bua imana nyek bua ada naga teman naga kadong ma jengmai ngorak jengne siang aja no hangi ba jengmai ngorak jengne tai so tai ha pa lam nyek yang ki siang ki alo ba lam iman lap lak jengne nu iman iong na meng hu jengne nyek bua ji se ibu ada China tam na Naga Student Federation lan ibu September 13 2025 mo post akeng jang orang sina ada ba post mamsa pelap na meng jengna sa authority landa sokali wi balanda ada ba mamsa kantak na meng kai se ibu nginang siang aja menu NPSC jeng chairman heng ada ba semelampi Mayor Naga Student Federation lana mongbu kibu kada amai hakia ada ba NPSC chairman no kia ligaisa sokali da imana hakia yopato ngabu China tanam tani November 18 November panmata ni State Commissioner for Person with Disabilities lan iwa January hadau wangpeng 2025 wangpeng March tarik wok mamu advertise na mengang ki siang ki adau person with disabilities sa jiwang ingoi bu ya payang nyai ba muk imai bu pemtang da mahangai ja jiwang bu kadalan iman nu service tolak iman tu right ngonang hadau ba
weekend au manong si nang so kali guideline hi sama post jada kada lemba compete kada lemba pilak si nang tau gi yinang jing na sa da moi sa akeng ma ngonang sa so kali la nei bu hadau China tanang teman kunyak kadalano au sin na pum tang da mi wang yung bu kadalan ngoi abai lai u chi nyong kan tau la nu opposite na pilak sing na sa anu cha ya pong dau lak sing na sa idan na tani November pan mata ni civil society organizations of apoi imana atau teman kunyak apoi iman society ibwa atau National Highway 702 kung November pan mata ni civil society organizations of apoi atau apoi mengopo kadalana atau iman mong gi jiba survey ya atau ba highway lan NH 702 kung iman mong bu ba ki jiba alo ba ka atau ba highway lenglak survey ya tai bu jing na sa iman atau da mong meng bu nginang siang aja menu atau public support thang wi tau lak sinang iman survey lum si ya bu 1 2 3 se atau lum su bu ba ya lak jing na sa i se ya yang gi siang ki hyang boy atau ba lam de chen na pai bu lan na number 1 chu bu ba ya ta yang gi siang gi khung lan chu bu mong a meeting bu ba atau survey lum su bu ba iman select na meng bu lum su bu ba atau ba ya lak jing na yang bai da atau lam nang lak lan lai na pai bu lan na ba wang ba na ya bu ba survey lung lak jing na se ya ta jing na sa atau apoi mopo public lan imana support ni meng lak se i tambu nginang tani November pan mata ni Wokha district ma atau Merapani lam ngobu atau tuyang presibu atau repair na meng lak jing na sa Wokha ngobu administration lan na kari chui lan sa kem lak jing na sa imana nyeng tambu nginang kari iyong ba ye kem lak jing na sa imana hake i tambu nginang đâu mà teman kunya kadalan China lan pa lan au yin kem long wa ba hadau lan o singlak jing na sa hadau alau district mangai u chi apoi ka singlak jing na i tam nang tau iman administration lan na hang tan kem kai kari yong a si 1 November pan mu tu wa November ta bai lum i ba de kem lak jing na sa ki tam bu ni nang November pan manga ni hadau train ka dok len kem pu lam kadok len crossing nyoi ma kata ja liang atau yang ki siang ki tau liang bai kata wang peng taban ben nga wa wang peng ti ja i ba da ngo ba nang ki se police lan nei tampung inang siang aja menu lela ka teman travel teman nakaki inang ki se ibu inang siang atau manga teman jeng atau Timabo district hospital ma ang yang ngonang se ibu atau China tamnang tani November pan mata ni Timabo Municipal Council short ma TMCC nang imana new market ne ba jamano supermarket heanga murgi pati semen pu hado ba market lema digital port lakayang ngorang sina TV ki bu hado ba market mahangi patui da ocean tam ngorang hado ba singlak jingne tukala ne phaile ba na public te yelo lak jingne sa Timabo TMC lana hakieleng tambu nginang tau jing na sa hadau ba port la yang teman kunya kadalanu hakia jaja sakatun ba ka saklak sing ne nang hamlan lobu anu hadau ma phaila yang khai bu kadalan jelo lak sing na teman kunya kadalan de tau jing na sa hadau ba port la yang hadau ba market lum jaja toinan sakna Taiwan da ki sakyau sa hadau China tamnang anu tau market ma ngobu hadau ba port ki ji ba phai nye nang de yu kuma atau ban number iman WhatsApp na meng bahasa atau TMC lana Timabo Municipal Council lana iman phabu number WhatsApp na meng bahasa bunginang tawan no mana sa screen mengiklak November pan mata ni atau Meghalaya bu Chief Minister sangma iman statement ngobu katalanda Japan ngau nyolak jingna sa lekeng wok jing na se hada wa office ia tani inaugurate na mengbu nginang siang hada Japan ngau hang na malaksi ma hada Japalan na lengbu hada wa factory ma Japalan pai hakia te ngau lenga tailak jing na se hada wa Meghalaya Chief Minister hada wa launch na Japan jeng ngau singlak jing na se hada wa launch na mengbu hada wa step amai ya bu nginang
Tani November talek pan mata ni hado ba Bangladesh jeng former Prime Minister Sheikh Hasina either death sentence hakia court hearing ma hakia phayangi yang boy hado ba Hasina Sheikh Hasina hado ba reject na membu nginang yang aja meno Bangladesh jeng hado ba tiang ana pu ba voi ba ibwa Sheikh Hasina Bangladesh yakta semdam gema meraksa India sokali de ibungina yang boy India sokali ibwa imana treaty country ibama sign na taimeng obui sama haki palak sunang se na yang boy India lani wa yang boy hadoba tôi again tôi đọc chừng death sentence ba court ma ang jail ma ang wa pak ma chốt tôi đọc tibu hadoba decision mai ya akama tau treaty sign na meng wa boy India la na ye phalak sa ibu hadau China tamnang tani November pan mata ni Saudi Arabia ma mengake bukari hai pas ni haki khang hau yang a yong a meng a angai ang gi siang gi tau ma pas ma kada khamang bu yang boy hadau mengake bukari ma ba kada cha nye ngo lak chen bu angai bu ma kada se cha hai yang gi se ibu hadau China tamnang tani November pan mata ni India ngobu sing man balan iba wang peng pan metat buat ti jamong de bu ba ti jamong de bu nau si lak hadau wan nau si wan hadau la wan men hoi diabetes tak yong atau yang se ibu hadau China tamna tani November pan metat ni Sri Lanka da tourist hadau jen kembu foreign naw ya pa yang gi siang gi tau da ada foreign naw ya yep ken mo bu kari sau da phat ta nga yang ada Sri Lanka mo bu naw si cha ki e de sen nang bu ne se nga wa sa wo ngo yang gi siang gi siang ada ba naw ya YouTuber cha ngo yang gi si yang gi siang a jam no ada Sri Lanka mo bu naw si e de sen nang bu ne se nga wo naw si ada private part se English me nang e jing ada ba chu beng hau yang ge si yang ge tau jing na sa hado ba naw ya jing channel ma hado ba naw si ka hau bu wa ran na me wan da Sri Lanka country hado ba naw si da dia an ma mu hado ba naw si accuse haki yo pho yang ge sa ibu China tamnang tia bu ngaw lan na kamba ma boxing wun bu cheng ila hado former heavyweight champion hado Anthony hado YouTuber cha da hado boxing tay tập vô lạc chẳng là sa December ban mơ tu mà vô lạc chẳng là sa im nhi mùi nhi mong ở yang gi say bu hạt đầu China tam nang tia bu ngao lan cầm ba ma former world heavyweight champion Anthony Joshua sa min bu kata ada YouTuber cha da boxing hok im nhi hakia hok lạc chẳng là sa im nhi mùi mong yang gi say yang gi ada YouTuber mun na Jack Paul se inang siang ada mun pen na mun bua problem child su inang se bu hadau China tamang dia bu ngau halan